wenda bakeya batari benshi. Umwanya waducitse twari kuvuga byinshi ariko kandi kuvuga menshi ntabaza bayarangiza. Iki gikorwa kirakomeye cyane, sinzi aho umuntu yahera, sinzi aho umuntu yasoreza, ariko murambabarira ndavuga iminota nkingahe gusa ndekera aho ngaho. Ushima uza gushimira abantu bose turi kumwe nawe, arashimira imiryango yose yakoze yagize uruhare kubona uyu mwana. Umuryango wa Munyakarama warakoze, n'abandi n'indi miryango yose yarakoze. Ubwo rero baragushima, je sinshima wenda ntibagira ngo none simbashimiye abariko bambona ntangiye kuvuga, ariko ndavuga aho bikeya uyu mwanya. Banyamuryango Banyamurenge bari hano, ndashimye cyane. Muri ibi byavuga ngo iby'Imana ikora biza bidutangaza. Iby'Imana izikora bihora bitangaza abantu, ntabwo umuntu yabasha kubitahura ngo abimenye byose, ariko kimwe muri ibi ngibi ngira ngo murakibonye cyo Imana yakoze iki gitangaza. Kubabona mu ngana gutya nigeze kubabona kandi ikindi igihe se uyu mwana yaje ntawe twatumiye, nta muntu twatumiye kandi baraje ari benshi, turabana byinshi igihe kirekire, si kwa ubaya. Bamumbwiye mu bihumbi 2015 amagambo se yari yasavuze nari namaze kuza sinayakurikiye. Umunsi se yapfuye nari namaze kuva mu rugo, nari nashoreye inka nzicisha Uvira, ibo bace hariya muri Tanganyika. Bageze mu ruzi bararohama. Ibyo uyu mwana sinari nabyumvishije, kandi twarabanaga. Aho nakora yaje hansanga, sinari nabyumvishije, ariko ngo bigere muri 2015 umuntu arampamagara ngo hari umwana wa Rusengo, ariko akarere yampamagariyemo numva ntigashoboka. Ndavuga ati uyu mwana si wa Rusengo. Mbaza mukuru wanje warawitabye Imana ejo bundi, arambwira ngo mubaza kuko ako karere niko yari yabayemo, tese hari umwana wasize. Ati narabasize babiri, abana nagiye kubacura, ndabaza rimwe muramufite ahangaha wa Mukurayo. Ubwo nagiye nzi ko wenda sinzi ukuntu iyo filime yangendeye, noneho nza kuri bariya numva nyine ko bidashoboka ko uyu nguyu yaboneka. Wumva igitangaza cy'Imana. Ngenda nkurikiye ngenda ngo shikeyo ngo mbazi kirari cyabo barakindangira ahantu. Ndagenda ngerayo nayo haciye mu buryo bugoye, bari bamfunze na harayifunzwe, ariko ngo buce ndabatira ibyo ari byo byose simbasiga. Abana ndababona ndabacura, numva umutima uravuga ngo ndaruhutse ntaba ngabo. Ejo bundi Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Numva inkuru y'uyu mwana, aho narindi sinakubwira ukuntu byambere, sinababwira ukuntu byambere pe. Numva birandenze, tavuze umwanya munini cyane, wenda muhirwa aje kubivuga. Namanutse ejo bundi navuye ahangaha, nagiye urugenzi rwa yandi nyine ya kurya kwa Masigamana, ndiruka cyane. Ariko ikintu nageze ahantu manuka ngiye kumanuka ibujumbura, sinzi ikintu canjemo. Nageze ibujumbura numva sinzi ko nari nabaye, ariko byari ibintu bisa n'iby'umunezero, kuko umunsi namanutse bambwira ngo se yarohamye abantu bashize. Namanutse ngiye gutora abantu bari bakitse ku 12. Hari harokotse uwitwa Oreni w'Abagorora, ni paseri. Harokotse n'uwitwa Ruka, nibo bari barokotse mu ruzi, kandi barokoka arizo ntumbi zari gupfa. Uwo Ruka yari umurwayi mubi cyane, data wacu aza kogeshwa n'umwana umwishwa wanje ni wamwoganaga. Bamaze kurohama we, uwo mwana yako yoga afata uwo sekuru, uwo Oreni nawe afatwa na mubyara we, ngira ngo ni mubyara we,
size mukecuru yabamuzigira ngo wenda ni mubyara we umwana w'umusore bashaka kureba ukuntu bakomeza kubogana hari mu ijoro mu mwijima muri Tanganyika bataze fo na ruguru noneho biragenda ngo bageraho babona bageze ku babembe bari bafashe ingunguru nabo bari barohamye muri ubwo bwatari ko babembe n'abanyabwenge hari ingunguru zibiri hakaba n'amajerekani afunze bakayafataho bakayubararaho hano mu gituza noneho ngo babone ati dore b'abanyarwanda barahari binginga abo bana babiri bati duheza abo basaza ko bameze nabi badufate hano ku migongo babafata hano ku migongo bati mwebwe nimwoge mugende mushakishe iyindi ngunguru aho yabiri babafate nama babana bafatisha abantu babandi batangira koga babana baburaze ya ngunguru barayibura babura gusubira niyo bari babana barapfa haza gusigara abantu kandi bariho barabarwayi babi cyane uwo munsi rero manuka ngiye kureba babiri bari bamwe ngo bari kuri ambassade ejo bundi nase kandi gusa kandi kubona iyo sura ariko igitangaza ndarira cyane ngeze mu nzira ariko nkumva namarira navuga ko ari amarira y'ibyishimo nkuko Rusengo kurya babivuze yarahamye n'umugore n'umwana bari batatu ariko mwa data simvuga ko ari abo gusa mu nda ya data hafi abantu 10 n'abangaye uko ari afanye n'abishwa biwe batanu n'abase wabo n'abasekuru rero ngeze hariya nibuka iyo sura numviraje ndavuga ati se nongeye gusa kureba Tanganyika ubwo nayirebye manutse ngiye kureba abo bashitse ku icumu bari barokotse bari barohamye none ngo mbagere nibuka ko ngiye gusura Rusengo ngiye kandi kuzuka ariko numva ngiza gahinda kenshi cyane kandi ngiye kureba ngaba rero Imana y'umwijuru ishimwe ko turi kumwe n'umwana muri kano kanya Imana nishimwe rero ndabashimiye muryango mwese ndabashimiye nshimiye umwana uyu muryango wa Vianney mu muryango wa Rusengo ndawushimiye cyane bamuyomba basegege uyu bintu twari tubisangiye umugore wa Rusengo yari umwana wa Muyomba sinzi wenda baba mukamubona ishusho ira iyo mbonye umwana mpita mbona ishusho yiwe nyine bamuyomba mukomeze mwihangane kandi twarababaranye ariko mukomeze mwishime kuko n'ubundi twongeye kubona Rusengo yongeye gusandi kubaho kuri ubwo rero ndabashimiye cyane mwese shimiye n'abandi ntabasha kumenya ko nabivuga reka ngarukire hangana navuze menshi ngo ndavuga menshi ariko yayisagenda numva ntabasha kugira ikindi kintu navuga ariko ndabashimiye kuko mwatwitabye kandi mukaba mwaje mwese mungana mutya twabatumiye kandi mwaje kugira ngo twishimane ku wari warapfuye wongeye gusa kandi kubaho aya n'amateka atarigeze kubaho mu buzima bwacu bw'abanyamurenge ntimuvuge ngo hari awakomeje kuvuga ngo ese ngo ibingibi ngo bimeze bite ni iby'umunyamurenge wese kuko Rusengo ntiyari wabuzugu gusa yari uwo muryango kuko babivuze mu bwenge bwe nigeze kumva Deose Majamba atubwira umubyara wacu aratubwira ngo afite abana mu muryango ngo abana babiri ngo ni Yosefu na Rusengo ngo abo bana ngo nibo maraso yiwe ngo azayumva ubwenge bwe bwose ngo nabo bana ngo niho yabacuranira ubwenge bwe yagiraga Semajambi avuga Rusengo na Yosefu muramuzi wa padiri yabafataga baraba n'abahanga cyane ndibuka Rusengo kwa Nundu bakora ikizamene kuva mu Rweba ukagera imakobora bakoreye ikizame kwa Nundu ikizame bashaka gukora ikizame cya national bakora ikizamene cya mbere cyo kubanza kureba yabaye uwa mbere kuva mu Rweba kugera imakobora
mu bana bari baraho bose. Examen d'etat ho ntiyaje kuba wa mbere sinze amanota ndi yafashe, ariko uwo munsi yabaye wa mbere hari habaye intambara mu babembe cyane. Rero ubuhanga bwe Imana ndabona yarabucuranuriye mu mwana we, kandi ndizera ko nejo bundi tuzakomeza kumenya ko dusenga hari. Imana ibahumugisha neza cyane. Ndabashimiye cyane kumwe gushima abaza gutangwa n'uhagarariye mu arashimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo Imana tubashe kumwakira. Abantu bose bagize uruhare ni benshi cyane. Ubwo rero navuze ko wenda hari uza gushima agashimira n'abari hanze, ariko arambiye ngo nishimira abari hanze rwose. Ndabizi ko gushinga none se kubwira ngo Nyange ngo ndamushimiye ko yagiye kure umwana wa Rusengo, ibyo si ibyiwe. Gushimira nyirabirori ko yagiye kure umwana wa Rusengo, ibyo ntibimureba cyane, ariko Imana ibahumugisha. Imana ibahumugisha ku byo abakoze bose. Na Munyakarama wese yarakoze, n'abandi banyamurenge barakoze. Bujumbura nasanze baramwiyegereje cyane, bamwakiriye imbere yacu. Abanyamurenge bari bareba Bujumbura bakoze neza cyane. Reka mbashimire bose rero. Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza, kandi mwakoze ko twitaba. Imana ibahumugisha, murakoze cyane. Ruje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muraho. Nizere ko muri amahoro. Umwanya ntutwemerera kuvuga ibyo twakagombye kuvuga byose, ariko icyo dushima nuko Imana yo namwe muri gusoma amarangamutima yacu mukamenya neza ko twishimye. Ngari kuvuga menshi meza, ariko reka nyakubire mu magambo atatu gusa. Ngiye gushimira abantu, nshimire n'Imana, nyuma nze gutanga icyifuzo cyanje. Mfashe uyu mwanya muryango mugari wacu w'Abanyamurenge mbashimira mwese ku muco mwiza mwatoje abana banyu b'Abanyamurenge wo gukundana no kwegerana, gusabana, kwerekana ubumwe ndetse no kwerekana uburyo tugomba kuba twese turi hamwe. Hari igihe kimwe data yigeze kutubwira umugabo ngo wabyaye abana 7, arangije ngo fata inkoni 7 arazipfundika azihambiranye hamwe, arazibaha bose ngo nibazivune zirabananira, ahereye ku mukuru akagera ku muto. Nyuma za nkoni aza kuzitandukanya, afata imwe ayiha mukuru arayivuna, fatoka iyindi ayihundi arayivuna. Hanyuma ngo arababwiye abazabana b'ikibazo, niki cyatumye izi nkoni muzivuna kandi zari zabananiye? Abana baramubwira ngo nuko wazihamburanije, wazitatanije. Ngo uwo mugabo arababwira ngo rero bana banje ntimugatatane, nimwatatana umwanzi azabavuna, muzakomeze mu bumwe mu rukundo. Rero nanje ndasaba ko Abanyamurenge twese twongera tugakomeza tukabumwe kugira ngo za mbaraga zacu zikomeze zigaragare. Ndabashimiye kubw'ubumwe, ndabashimiye kubw'umuco mwiza mwatoje abana bacu, ndetse n'abaviane baje uyu munsi bavuka ari Abanyamurenge, ariko bakaba bamenye Kinyamurenge uyu munsi, akavuga ibisekuruza akagera ku bisekuruza 6. Papa nagushimye cyane kuri la devoir wakoze kandi ukayitsinda neza. Ico ndagishoje. Ndashimira yihariye umuryango mugari wa Munyakarama bacumviye inkuru. Iyi nkuru yaje dusanga ku rubuga, twayibwiwe n'umwana w'Abaheto, ni mubyara wacu. Aratubwira ngo nageze Bujumbura ngo mbasanga umwana umbaza umuryango w'Abanyamurenge ngo baramubwiye ngo yabyawe n'Abanyakarama b'Imurenge. Turamubwira ngo fata uwo mwana naduhe audio ayishira ku rubuga, kuko communication yacaga kuri uwo muhungu. Afati audio ayishira ku rubuga, ayishize ku rubuga ntitwanyurwa, turamubwira ngo nazane ifoto yiwe. Ifoto y'uyu mwana iza ku rubuga. Igeze ku rubuga, njewe nabwiye abagize umuryango, ndababwira ngo nimureke iyi gahunda yo gukomeza kubaza ngo uyu ni uwande, njewe ngiye kubikurikirana, nzabatumira muri fete. None nabatumiye muri fete. Ko niko navuze uwo munsi. None ndashima Imana ko bibaye. Ngera ibujumbura bwa mbere ngiye kubona n'umuhungu wanje wa Vianney, nari nasabye Imana ngiye kuva Butare, narurutse mu gitondo ngiye gutega ngenda, ndapfukama sinkunze gusenga cyane mfukamye, ariko uwo munsi naravuze ngo Mana ngiye muri gahunda ikomeye, nta nuwe nagishije inama, kuko sinigeze ngisha inama mu muryango. Narababwiye ngo ndagiye gusa, ngiye muri gahunda ikomeye, unigaragarize ningerayo umwana wanje ducommunicating nkuko bikwiye. Naragiye ngezeyo, umwana twarabonanye,
kuko kenshi nije bonaga umwana naramubwiye kuko yambwiraga kavuga ibyo ni byinshi ariko reka ndeke kubivugaho. Ndashima Imana rero uwo munsi twarabonanye umwana arishima ambwira ibiri ku mutima mubwira ibyari ku mutima wanje nsanga umwana n'uwa Rusengo sinanyurwa ndavuga ngo ngomba kuzabonana na mama wiwe kuko ntiyarahari ndagaruka nza kuvuga amakuru Vianney narakubwiye ngo ndagukunze uri umuhungu wanje ngiye kubibwira umuryango uzagukorera fete siko nakubwiye umuryango uzakora fete yo kukwakira niba ntari kurota fete ngiye wayigezemo umuryango wateguye kukwakira ukomeze wishimire muri icyo cicaro urimo. Dutumira mama waduhaye gahunda mpita mpamagara mukuru wanje ndamubwira ngo ngwino tugende turagenda tugezeyo mama waratubwira ngo umugabo wanje ni Rusengo Mukiza twateguraga kuzabana ibihe byose ariko intambara iradutandukanye ariko yansigiye umwana witwa Vianney. Mama we mukuru we wa undi wundi ari kwita nyina nawe arabihamya aravuga uwo mugabo w'abanyakarama w'umukongomane witwa Rusengo Mukiza twarabanye yari umugabo mwiza wakundaga abantu wasabanaga n'abantu ntiyakundaga kwiyogoshesha yari umwigisha. Hari n'ikindi Vianney atababwiye muri centre de santé yiwabo aho yavukiye hari fiche yiwe igaragaza ko ariho yavukiye. Ibyo ndashaka kubivuga kugira ngo byo byose mukomeze mugende mubyumva muri ubwo buri. Rero bavandimwe ndatwaye wa mwanya munini uwo munsi twamaze kubona na mama we tumaze kuganira uyu muryango wari wadutumye dutumwe n'aba basaza n'umuryango mugari wa Munyakarama dufata inka y'indezo turamushimira uwo mubyeyi watugiriye neza. Twari twajanye n'inka z'intwana tukivuga inkuru za Rusengo abanyakarama bose baravuze ngo nimutange inka tuje gukwera umwana wa Rusengo kuko Rusengo yongeye aracyariho ntiyapfuye. Tujana inka tujana n'uyu mwana ari we mukwe wawe tujana na ba mama biwe bombi nanje na mukuru wanje duhamagara abandi kuri batatu bo ntambi turagenda tugera iwabo kwa bamanyana yacu turabakwera batwakira neza turabakwera baraturongoranya turataha. Hanyuma rero tumaze kugera twumva dusigaranye icifuzo kimwe cyo kugira ngo umwana tuzamwakiriye muri uyu muryango aze abona abagize umuryango. Tumusaba ko yasaba uruhushya ku kazi ejo bundi araza yaje kugira ngo uyu muryango wese ariko ngisubiye inyuma gato ibujumbura twahamagaye abanyamurenge duhamagara abahagarariye imiryango y'abanyamurenge duhamagara abanyakarama n'abandi baturanye turababwira ngo umwana mu mwakire n'uwanyu. Icyatuzanye rero hano bantu mwese batuye hano Nairobi isiroga nimwe twaje kubabwira ko Rusengo atapfuye. Twaje kubabwira ko Rusengo atapfuye Rusengo arahari n'umugore we n'umwana we. Rusengo arahari. Hari imipira mwabonye abana banditse bari handitseho ngo hari umwana nabonye wambaye Rusengo aracyariho. Aho uje gutaha wewe waje muri iyi fete nugeri wawe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe umubwire ngo Rusengo aracyariho. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Mu gusoza rero naje narondogoye navuze sindondogo. Mu gusoza rero papa twaragushingiye umunani wawe warawuhawe ariko turacyagukunda sibyo turacyagukunda. Hari projet yayindi ufite twavuganye nawe sibyo nugera ibujumbura uyijemo numara gukunda hari abantu bambwiye ngo iyo projet bagiye kuyisupportinga. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwana tumubwira ngo tumuhaye inka twarazimuhaye n'ubundi turazifite ariko iyo projet tugiye kuyisupportinga jewe nkamuhirwa ku giti cyanje nguhaye inka nziza cyane ziriya zose iyo natanze hariya n'icyo ndayiretse iyo narayitanze yamaze kukugeraho warabibonye yagiye kugukwera nyine baragukwereye ariko iyindi yawe yo kwishima n'umwuzukuru wanje no mukazana wanje nguhaye inka nziza cyane Imana iguha umugisha kandi Imana ikugira. Nakoze cyane ba grand frère dufite Haleluya. Ndashima Imana yuko tugejeje aka kanya twese turi bazima. Icya kabiri ndashima Imana yuko ikomeje kuturinda. Ndabashimira ababyeyi mwatwitabye muri kino kirori mwakoze cyane. Ndashima Imana
yuko Buzugu yuzuye. Famiye Buzugu, uwo ni sogokuru wanjye. Hari habuze umuntu ku bakomoka kuri Buzugu, ariko Vianney arahari. Buzugu aruzuye. Twakomeje kuvuga Papa Rusengo, ariko ntabwo twibagiwe Adela Buzugu, famiye Buzugu aho muri hoye. Ndabashimira cyane. Vianney uri musaza wacu, ibyo tutazaguha nibyo tutazaba dufite, ariko ndabizi neza ko twarakwakiriye, turagukunda cyane, mu bintu byiza tuzabana. Hanjye nka Mazuru rero ngo haye inka nanjye.